जतनो हामबाय ते जबानि सिबाय जोंतिनि ससियेल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकागो मा फाइमेनि कारण निखे मतिहाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रबৈ ते टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो यासाक मनि बागै पहिला जबानि सेलुटी याफार जतो तिप्रासा सिनि हाति दफानो हामजानाय लोक संगा नाथाय तिनि जोंतमानि बागै हामबाय मा याफार खांखांके अर क खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शन जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर्स नि सकां जे साखलाय जाक दंमनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर माणिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खान्यानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खलायखा कोर्ट केस खलायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जतो लोकरो खातन खाजा खलायगै अ खरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायखलायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया दंमनि केबो गसे मैया दंमनि केबा जतोनि कैसा टीपीएफ नि खरांवै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खलायगै साकथालायगै जतोनो कसा खफर होनाय लिया खलायगै एडिसि इलेक्शनाव पार्टिसिपेट खलायनायखा तै अ सबा कप्लाइ बंखा हायखलायगै तिनि जोंनोखा टीपीएफ नि खरां ते टीपीएफ नि प्लानिंग ते प्रोजेक्ट बो सक्सेस बंखा आमने बागै तिप्रासा जतो लोको हातै दफानो हामजागनाय ते टीपीएफ नि सबानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खाइमान मानि जे जागाव लकडाउन निबो मुंतै पेंडेमिक निबो मुंतै जिकेरावनो आचौर गय 6 मानि आफ्टर 6 मंथ खलायगै एडिसि नायखल फांकरै के तंमानि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगै मानखा याबार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शॉप मुं तंमानि ते टीपीएफ नि बना हार मुं तंमानि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदूत किशोरनो आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि याबा जों तिनि नुखा सबा कप्लाइ इंमानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा ते बरक रगनि लोक रगनि वन शॉप मुं आबो कैसा बखाव थंजाक मानि हाय जों नुगै थांखा हायफाना कक्रै जों नायमानि साक बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदूत किशोर माणिक बहादुर हनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो सारा तिप्रासा रबु जतनो आबनो सपोर्ट खायगि वोट लायबिका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदूत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदूत किशोर तिनि आ सीएम नि लोकरा वानसोबो जे वोट मानि आ जागाव बो आसोगै मानलिया तमानि बागै आसोगै मानलिया आबनि गोबांमा दंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वानसोगै मानो बाक्सा बरक वानसोगै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो फियाबा तिनि टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस संमानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिकेरावनो आसरय तमनि सिनि बरक और आसोपानि नांग हमनि आ प्लानिंग सक्सेस संमानि बागै जतनो पाइपलाय हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इंकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खांखांखांकै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमनो पुइतो खलायगैनो जतनो बुद रखा प्रदूत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदूत किशोर बो सीएम इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया अ कारण जों सामाया बनो गाहामके साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कैसा सोंदौ फियाबा जों निगो कक साजनाय दंमनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदूत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदूत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो भोट बासामानि तेइबो इलेक्शन पाइबिमानि परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तो माने आ कमिटमेंट बो बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा संगारा नोखा स्राय स्राय खायगै लोकरगनो जे इमां फुनुकबानि आ इमांनो बो मुक्थां खलायमानिया बे लोकरग बनो जे पुइतो खलायगै बरो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लोकरगनो रगै मानिया एका और जगाते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शन जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लोकरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदूत किशोर माणिक बहादुर न या फांनि सिमी कांग्रेस ओंखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागाव लगे रगुई बेबाग जागाव फान रगुई बेबाग जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबोमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फान मानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani abo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haini TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yagarkha tei commitment no bo belai no thungkha a jaga wasang election ni bisingo srai ke nukjangmani hisa muito khlaibana TPF bubagra product kisurno CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 tei high court of bono CM khaya ni bagai sing high court case khai election of asaka bono CM sarwani bagai tei election of part of sing bahai TPF ni mo kisu leadership rohonai council of boni loge wo honai sing rakha piaba boni support to TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president padal konda sagu okokya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na kereng borok jotono saimanu jara one shot na rengya borok hoyto ba tini bubusia borok kabangma comment khaimanu kintu ba kubui kok khangke sengoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurungmani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai khaigi abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno naraknani bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng naraka election seng TPL 4 bono support khaika piaba boni je politics thungmo seng srai ke nuka TPF no bo balai kene lukuni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF simia TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia balai kene khawa seleng ma singsa balai kene nai thogya singsa amati haiboni samu nuksa bahai khang ke TPF je to product ki sumno si tipra mo thani chairman product ki sumno si sing support khagi si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaikha a jago belai kene lukurok jotone lasina singsang jaka te kharyok ma singsabu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization sing ara objection khaimani nukya TPF jeto tipra mothano si support khai ba sang khangke or tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaikha number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment romani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia artei bo sakthari bonatei bo phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok sapano tini boni challenge o sing TPF ro poito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hiwan sogui sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok rojak tongmani a jaga wo TPF no subanai kya ba sing no kha TPF no subana ni thangai bo artei bo challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sageng tongo buagra no support khai di hnai otoso TPF no ke bo challenge khai ar TPF ni no jotono fail khai baikha eka aron sing no bo belai ke no discrimination khaika ti prasad do phano thamsa khaine ni bo mungtei bo thamsa ning kha kaham ko piaba jeta TPF bono support khai bani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamjamung ba ti ama ta bono mullain khai malia bono bo kha bai ya sakini amalia ke bo saka o thamsa ni halok no boding kha eka te sing ke srai ke saiman khaje je commitment boro mani TPF bai je bo kok khamani abo kok kaise pani bo narak sakliya abni bagai te bo bani kok khajak baki to mani election paiwe ge government form khaipro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro bani tongmani abni bagai sing election jara pe nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni banner pani picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use phaimani pojunto bo objection rakha te kabang ma jaga bo commitment break khlaiwai boni spokesperson bisingti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sati go patal sungbai tongo patal no tui kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahakebo patal no bo discrimination kai ka bo bahakebo politics games thangka abo jotono ang simasai lukurok jetono ka hamke sai mani tini TPF 7 years do phani bagai sawa khai to mani supreme court tin ta case file khai to mani NRC case CA ni case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Debormani case te bubagrana CM sarnani hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khai hanai case Bishopjit Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nokha borok rogni jotoni sentiment jotoni khaono TPF ni thani ho kaisa boroni puito tei kha borom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono bubagrana CM sarnani bangai borok TPF ni khorang no yasakha kyaba sengoro nogo almost like 7 years TPF do phani bagai soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa jora rogui maya soba go basai maya phane TPF ni soba no nago tong tu ti phane joto khabai surigi tongo subagai tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka asal ni singing kang TPF do phani joto lukuni borok rok bai teruk like TPF di against of sarai kabang masung asai mani nukha ika asa gawon srai ki nukja ge product kisan mani ko bahadur tini Tripura mothani chairman mani pore tei bo full political kilo khai mani pore TPF ni against of Tripura hani lukuro kok sarai kabang ma basakha tani bagai abo luku nirok jajai kisi आपने बागे TPF 7 years जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट खाई बखाबाई जे ओनार खाई तो मनी ओ ओनार रखनो तिनी जोतो न जों नोखा अबरो बेबागने TPF नि सोबानी जोतो फासिंगोनो केबेंग मं ते नासले मं ते कॉकशिट सामं गोबां मा लुकुरोनो बिसिंगो आसाइमानि नोखा इनका आजागानो जों नो गस्राय स्राय खालायगै TPF 7 years जे स्मूथ खालायगै जे सामं खाय तो मनी आजागागो केबेंग मं ते जोंजालनि सामं फाइसो फाइटा तिनी Tripura मोथा आसाइमानि उलो Tripura motha politically declare khaimani ulo enka a jaga no srai srai nge Tripura motha ni chairman production maniko bo je samung khaimani TPF ni gobang ma samung buskang khapsal thangjanai samungo jeng tebo phan ungthong tebo sini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai tebo ni onar bo haine sthai tong thong tebo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thangnai jeng je project khaimani je jeng dofa ni thani go kok phangromani khuk phangromani abo bebak na tabo TPF ni bakha thangma haine Tripura sani jotoni lukuni buskango tini jeng khak khamjak ba khak khamjak nukha bai king kang ke bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga go thangni malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bai ke oboti haiklai lukuni bakhano bo sabai mankha thik oboti kene TPF bai kabang ma koktoma go no bo sabai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlai TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi geri kha srai abni bagai je proseng election joratei bono jeng CM saronani commitment rojak ni bagai jeng bono election joratei bebak jagana boni halok narkha bo jengno jesek phane deprive khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khaigi thung phane jeng bono blai ke bukha dorjo sojjok lagi jeng narkha tei bono jeng support khaigi kaplai khai rokha কিন্তু जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखन नाय गोबां मा दं क्या TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangjakha tei गोबां मा जागाव जों सिनि खाइबो जों खाव बुसु हार जाखा हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा किफिलि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics so जों involved maya first sini political focus obri bagine sing tini sing central libabe central executive committee body asogui sijanto najaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai kebo public confuse tangkang TPF rokjotono jara hati to phano hamjagai TPF no soba go subai tungai rok TPF ni soba khai tungai singkra go nirokno saklai jaga tini joratei sing kaham ti srai klaigi saimankha je जों product bubagrano जों support खाइमानि बot बलाइखेनो सिनि लामा देरामानि क्लाइखा हनै जों वनसगुइ मान तानि खाके TPF नि बखानो बो नष्ट खाइखा नंबर 1 Tripura sani बखानो नष्ट खाइखा नंबर 2 नंबर 3 TPF जेबोनो पुइतो सामानि आ पुइतो तेई दुबारा बनि और इफिल खाइमावानि ओ लामानो बो गथाबै पाइखा आबे बागै जों तिनि खा खामानि बिसिंति फानो बेलाके खा दंथयनि बिसिंति फानो खा कसमनि बिसिंति फानो तिनि जों अबनो मा साख्लाइखा बसकांगो
tipra mothani chairman product kisur bai PK TPF ni kuno halok tonglak te tonglia obono srai srai ngai tani khangke bo tabusini buskango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungo sengbai porisoi romalia sengbai bo samung tangmalia sengbono bubagra hi wan sogusi bono asu jrate ti seto mani pia ba sengbo seng o election noka boni bubagra ni boni tongmung te samung grikha abni bagainya seng bono tipra motha chairman hisabe ne kaham ke seng sinigenya kha te tipra motha chairman hisabe ne sini bakhawa kan kha abni bagainya tipra motha bai sini kuno samporko kri te tipra motha chairman hisabe ge bo bai sini kuno samporko kri kha abana lukurong srai srai ke sini seng saklai abni bagainya jotono hambai te sobani sibai baskangni salo TPF ni je samung kabang ma butang seng kebeng jaka tini bo case pai leya ko seng case thangmai ma tongkho sini bo seng kabang ma kuto kabang ma samung pending sini belai ke jebman mani bising tegyo seng tini raba rais janai wa tangni phalis janai seng sak sak income khai kolomti sokoroi seng tobui phaisa samani bisingo mosom sak khatigei je supreme court tinta case khai tomani high court sakta case ni duita pai ta duita pending tomani a case rokte salburung burung notice khai tomani abor proseng mukabela khane ni bagai seng belai ke hard work nangnai kho te kabang man sini financial ni sacrifice nangnai kho aborong seng tuidel thangani bagai tabo belai kisini kotor ma samung bas kang otongkho abni bagai o hati to fana hamjanai lukurang thani go amno srai srai sagu hati to fana hamjanai lukuro tini praman rokha je srangbare ne TPF srai srai ke sajak election sakang sajak TPF ni sobano continue tulangna ni musu khangke TPF ni sobano ni tumong na saput khai tong khangke TPF pasta jaga wo candidate doitongo ar jaga wo ni budranai nai seng je saklai mani a jaga wo tipra hani tipra sarok sakir kha TPF ni sobano ni rok yasak banai kiri TPF ni sobano saput khai manai kiri pasta jaga wo sengra jal ni bisin tinu khaje TPF ni sobano ni rok nang jagya abro wan su koini bus kang ni samung batang na seng romnai abni bagai tipra sa lukuro joton thani go o kok na seng kilar sag TPF ni soba do phani soba busuk bahai ke bo zorago tangnai tipra sani nirok ni yasak mung nirok ni yasak man mung te nirok ni one shot mung nirok ni asajak mung non harenya bus kang ni yapri sesak nai abni bagai ne joto luku nirok ni one shot ma kabang ma ngri man kiaba TPF ni samung batang no every step ne seng kilar sagai thangai dongo bus kang ni salo TPF politically bahai ke seng challenge kanai movement kanai abo bus kang ni salo saklai jatai te TPF je project na je strategy planning khai ADC o je tu sini borok CM mangnai aja go seng buba grana rohonai o project strategy planning success ka next strategy planning seng next step seng hasinai kintu ke bono project khaiya ke bono nahariya ke bono blind faith and love khaiya TPF mokol phia boi tabuk samung tangnai mokol phia boi ni himnai abni bagai dubara te waisa TPF yapri kaslegei boni saksa sakbai thang basagai to mani phanno khibiyagai sakbai thang basagai samung khai thangnani tongkhanigo bahai khainani na asamno na sung pustango khai thangnai abni bagai joto TPF khainai support khainai TPF ni bangai morally te spiritually je suri tongnai rogno saklai jagu TPF by or election o tipra sani halokno sung srai srai kenuka TPF ni sobano sajak nai gri khana hi angon sobo TPF ni sobano continue tongthang ne ang one sobo ne ang khakai maya abni bagai rob nukja khaje TPF ni sobano sakir nai barai ke sini tipra sa dofani haloko sung gri nukja kha bai bo haloko tipra sano sung kabang nukja khang ki jediki nogor phaidu sarkar phaita thongu kisa sung sarkani phaida ma thongu ajagani sini borok tipra sa how khlai thangu arani go sung busuk jara teibo dofani samung khaitani go subai thangani nang abosana sung woi thangu abno nasigine buskani strategy planning khaipi jango kiaba moi tonardi TPF je strategy planning na har abo success ngai yogya success sung next strategy planning TPF khut nanai abri bagai joto dofa te joto luku TPF joto non srai srai ke sajaga sini samung batang no sung te waisa sini jaga wo sung basagai naithok lagi je sini naharmati lagi sini lamana sung himkinai arkebu bai kobol gthungkheya arkebu bai gadaleya arkebu bai thungjagaya arkebu bai femlokjagaya abni bagai soi soi hat ei tofana hamjane genuine je TPF khaitung nai rogno nirong ni thani bang kha khama te bani sibai maya par nirok tini joratei nirok asa khap puito tongoi TPF ni president ni upor nirong ni faith te lab tongani bai
Niro je sini soba ni betango bebak jagawo jora rogoi subai tongmani bagai sakbai thang basai soba khai keplai khai tawo ADC go je jagawo sini jikera no nori sini borok asoma nang human jagawo sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lukuni naimani modene niya sini naimani ngia pana sini borok tini oron asokmani bagai sini kaisa step jeng arnega kaham khlaigine success jengmani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka dikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bkhawo thungmani jeng nukjaka ar kabangma bono analysis khaine kiaba borok dokhani bkha je naimani apoito no bo sabaikha abni bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai bani bagai no TPF in Tiprani halok full stop khaijaka TPF Tiprani halok tei bus kango politically movement ba politically challenge jeng halok narglia hani tini sidanto najaka jotono hambai tichomani sida